Uthio wa taoni ya Nkombo kaunti-inĩ ya Meru urorete gucenjia thutha wayo gutuo muthubarĩ. Gĩkĩ nĩ gĩkĩro gĩtanyĩtwo kũrehe na kũgacĩrithia motungata maingĩ maria aikari na ahũri biacara matũire makayaga ni ũndũ wamo. Mswaleti inakuja na mambo mazuri sana kwa sababu vijana watapata kazi na hii mabarabara yote imeharibika itatengenezwa. Nkombo inaendelea vizuri sana na tunaweza furahia sana ikiwa 24 hours na hata saa hii Nkombo iko sawa na iko mbele si kama venye ilikuwa. Sasa hii municipality imeingia, I think itaimbusti juu sana. Tuna expect biashara ya Nkombo ikue kwa sababu tutafanya kazi bila uoga na tutafanya kazi 24 hour clock kwa sababu hata wawekezaji wataingia Nkombo. Thabarĩ ya gũtua taoni ĩno muthubarĩ aikari marauga ndĩkoretwo ĩhũthũ kumana na kwaga gũtaũkĩrwo kwa maũndũ kũrĩ mũingĩ ũndũ ũrĩa ũratũmaga amwe maregane na mũbango ũcio. Hii safari imekuwa na changamoto sababu community wamekuwa wakiambiwa wakati watapeana municipality mashamba yao watanyang'anywa, njia zikipanuliwa itaingia kwa mashamba yao, na wakaambiwa wataishi kwa majengo, wataishi kwa mjini, kwa zile mashamba imebaki ya community. Kwa hivyo imekuwa na changamoto mingi sana kuconvince community wakubali hii kitu ifanywe kwa hii town ya Nkombo. Imekuwa kazi ngumu sana. Kama community tuliketi chini tukaandika ripoti ambayo tulipelekea ngavana akaangalia mpaka ikaenda kwa county assembly ikapitishwa, na sisi tumesema mashamba yetu iwe vile ilikuwa, hakuna shamba ya mtu itachukuliwa. Ile shamba tumesema irundi kwa serikali ni ile mashamba ambayo kama community tulitoa percentage cut. Taoni ya Nkombo nĩ ĩmwe ya taoni iria cirĩ mĩhang'o mĩingĩ mũno kaunti-inĩ ya Meru na kũgacĩra kwayo gũtanyĩtwo kũgucĩrĩria wonjoria na makĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.